Ko te waiū o te kōkara, te tino kai a te pēpi, kāri ko atu, kāri ko mai. Ko ia te kaupapa i whakatairangatia ai i te marae o tangata rua i te kura takiura o te Waiariki, a nei ngā whakamahuki a Hinarangi Goodman. Pakara ananga anu tu o Manaaki Ray, te kaumārua wiki noa te pakeke, nā te rongo i te reka o te waiū mai tōna whaia. If you breastfeed your baby, it's an empowering experience as a woman, and the benefits that come from it are lifelong. So that bond that you have with your child is going to stay there for the rest of their life, and money can't buy that. Ko te tino hia ki te tautoki ngā wahine, ki te pāngaiu mai te putanga o te whanaunga mai o te pēpi, tai atu ki ono marama. Mai ngā tōpito o te motu i whakaeke mai te tini o te whare tangata, ngā kaimahi hauora, ngā kārangaranga maha, ki te wānanga me te whakanui i ngā painga o te waiū. Arā hei oranga pū mai wake mō ngā pēpē me o rātau whaia. The hormones that I get as well from the breastfeeding, they help me feel a bit more relaxed about motherhood, help me feel in tune with my kids. I nei rā, he iti noiho, toko iti noiho, ngā wahine Māori, ngā wahine, e pāngaiu ana i o tātou pēpi. No reira, ka puta ngā mate kino. I roto anō o enei rā o te ao hurihuri me te nui o te utu o ngā kai. Tūturu ma te whāngai i tō pēpi ki te waiū, e kore he oranga nui atu, o te rā he rongoa nui atu. Ko te hua anō o te waiū o te whaia, ka hore he utu. Ko Hinarangi Goodman, mō te